Yes, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko aho muherereye mugiye mumerewe neza cyane. Hano hari udusore natangiye kuducisha mu ijisho natubonye. Ngira ngo nkuko uri kugenda ubireba ku mafoto n'amashusho ni inkuru mu by'ukuri tubwira ko imirwano ikomeje gufata indi ntera kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23, aho mu by'ukuri M23 mu by'ukuri yatatse umurwa wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru cyase nk'umurwa wa kabiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru mu by'ukuri ngira ngo mu nkuru derutse kubagezaho nuko ryari icuraburindi mu gace ka Goma guhera ku wa gatandatu. Guhera ku wa gatandatu mu by'ukuri umurwa wa Goma waranizwe, reka mbere ko mbivuga, kuko guhaha ihahirana mu by'ukuri byarahagaze, ndetse mu by'ukuri n'ikintu cyitwa mu by'ukuri amazi n'umuriro byarafunzwe. Gufata rero umurwa mukuru nk'uyu nguyu mu by'ukuri utuwe n'abantu bangana gutya, ugahagarika ikintu cyitwa mu by'ukuri amazi, n'ikintu mu by'ukuri kigoye, ni ikintu twavuga ko twibaza ese mu by'ukuri amaherezo ni aya, biraza kuba byagenda gute? Kongo mu by'ukuri M23 imaze kuba yakwica ingabo zirenga 13 mu by'ukuri zaro, cyangwa se zaje kubungabunga amahoro. Izi ngabo zihanganye na M23 mu by'ukuri ziyibuza kuba yakwigarurira Goma, ziyibuza kuba yakwigarurira mu by'ukuri Goma. Abasirikare barenga 13 mu ngabo mu by'ukuri zaje kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje kuba zakwicwa, ariko mu kwicwa zicwa n'ingabo za M23 byari mu gikorwa cyo kugira ngo habeho kwataka cyangwa se gutera no gufata umujyi wa Goma. Mu itangazo mu by'ukuri igisirikare cy'Afrika y'Epfo, South Africa National Defense Force, cyamenyesheje ingabo zacyo ko hishwe ingabo mu by'ukuri mu murwano wazihuzaga n'inyeshyamba za Kongo za M23 zashakaga gufata agace ka Goma. Iki gisirikare kivuga ko abarwanyi ba M23 bakoze igitero gikomeye mu by'uri ku ngabo zaje kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bakaza kuba basubizwa inyuma. Ati mu by'ukuri M23 yasubijwe inyuma ubwo yatakaga Goma, ariko mu by'ukuri 13 mu ngabo zacu baje kuba bakwitaba Imana. Gisirikare kivuga ko barindwi mu by'ukuri b'abasirikare ba Afurika y'Epfo bishwe bari mu ngabo za SADC, aho mu by'ukuri zari ziri kumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo zahageze. SADC nibwo yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2023, aho bari kumwe mu by'ukuri n'ingabo zo kubungabunga amahoro za ONU bizwi nka MONUSCO.
uwo mukongomani nibyo bikenewe. mu by'ukuri rero ni iki kintu gikomeje kugenda kivugwa ko mu by'ukuri kugeza na n'ubu imirwano ikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ishyirahamwe rya ONU ryatangaje ko rishobora gukurayo abakozi bayo bakava i Goma kubera ihungabana rikomeye ry'umutekano muri iyi ntara ya Kivu ya ruguru. Iri tangazo ry'ejo mu by'ukuri rivuga ko iyi ngingo ari mbi cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ONU cyangwa se MONUSCO igiye gukurayo abasirikare bayo. Benshi bari kuvuga ko mu by'ukuri benshi barimo baravuga ati ikintu cyitwa M23 cyaba kibonye uburyo bwo kwataka nta ngorane. Mu by'ukuri iyi nkuru ije nyuma yaho mu minsi mike ishize ibihugu bimwe na bimwe byasabiye abanyagihugu bacyo ko bava i Goma, mu by'ukuri inzira zikiri nyabagendwa. Ibyo bihugu byasabye ko mu by'ukuri abasirikare bayo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavayo hakiri kare, harimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari kuvuga ati mu by'ukuri abasirikare bacu nimugire muveyo. Ati haracyari amayira make mu by'ukuri M23 itarageramo. M23 ivuga ko irwanira inyungu z'abakongomani b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu by'ukuri iri kugenda yigarurira uduce tumwe na tumwe mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere mu by'ukuri bari kuvuga ati duhanganye n'ibihugu bikomeye, ariko mu by'ukuri ibyo bihugu biri mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gusaba abasirikare bayo ko bava mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko mu by'ukuri ibintu bikomeje gufata indi ntera kubwo abasirikare b'ibyo bihugu bari kugenda mu by'ukuri batakaza ubuzima. Ngira ngo ku cyumweru tariki 25 mu by'ukuri byari ibikomeye hagati ya FARDC ndetse na M23. Mu by'ukuri intara ya Kivu ya ruguru, umuyobozi wabo witwa Jean Lomond Okukalipopo arahumuriza abanyagihugu cyangwa se abatuye Goma bose ko badashobora kubaheba cyangwa se kubabura ngo bagwe mu by'ukuri bicwe n'umwanzi. Mu ijambo mu by'ukuri yashyikirije inama y'umutekano yagize ati Kivu ya ruguru inyeshyamba zaho zahateye zinjiye mu gisagara, ariko twiteguye kuzirwanya. Ati mumenye ko icyo gisirikare cy'umwanzi mu by'ukuri kizaneshwa, uko gishaka guteza ingorane ariko kizakorwaho mu buryo bworoshye. Ati kizasanga abanyagihugu n'igipolisi cyacu n'ingabo zacu mu by'ukuri mu gisagara. Ati kizahababarira, ati kizahura n'ibibazo mu by'ukuri bikomeye cyane. Ngira ngo rero ni inkuru zigiye zitandukanye, ngira ngo mwagiye mubyumva. Benshi bari kuvuga ati ni ya politike yo guhumuriza abaturage ko mu by'ukuri nta kintu gihari. Ati Goma irafashwe karabaye.
ngira ngo M23 yahagaritse ikintu cyitwa umuriro w'amashanyarazi, ikintu cyitwa amazi muri uyu mujyi ndetse n'ingendo zituruka mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Reka mbashimire, nizera ko mugiye mumerewe neza kandi mbasaba gukora subscribe kugira amakuru agiye atandukanye tujye tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. M23 niba munyemera muragira gute M23 nshuti zanjye, mbere y'uko uba umuhutu, mbere y'uko uba umututsi, mbere y'uko uba umunyanga na ya moko yose za satani zose zidafite umumaro, mbere ya byose uba umukongomani. Muranyumva? Uwo mukongomani nibyo bikenewe byonyine, aho iby'amoko twarabirambiwe, tumaze imyaka myinshi mu ntambara. Muranyumva neza? Umukongomani, kuko n'uwo mukongomani ntuzareba kino gipankarite cyanjye kino ngo no mututsi ngari kuvuga ibihe. Muranyumva neza? Ahubwo tuzabana dukundana. Muranyumva? M23 kubabwira nabi, ndi kubigisha urukundo. Aha, icyo kivuyeho. Message yindi ndi kubaha, nshinzwe kwakira abanyatura, nshinzwe kwakira exfare bareba mu Rwanda babandi bababibyemo kino kintu bita moko.